Online Manipur YouTube channel swing biru me apum nang pom kana taram uksari ham dem maru iba paw am abde thamjage phajin kiba khungakpa manga ki manung da mari bel da thadokre amana NIA da Mapanda Pukhre Khungakpa amana NIA na faraga pukibagi mayok da mafam kaya da khungjing changsin ba hokre thasi ki tang taraf taruk to Manipuri police na kongbadi ki phakiba khungakpa manga asi NIA gi special just Imphal East ki court na bel da thadorkra matung moirang them anan ko bo khungakpa miyoi amadi amuk hanna NIA na fazillaba helicopter amada Guwahati da Pukhre khungakpa sing adubu miyamna condition amata yaudana thadoknaba demand tawkhiba adugi ona tainabada makhuibu bill da oina thadorakpa amadi moirangthem ananbu amuka hanna faraga Mapanda Pukhiba asigi mayokta ngasi numidang pung 9 lom tampaki mafum kaya da miyam horoktuna khungyung changsin ba hokre special just NIA na Imphal East ki court video conference ki khuthang da pangthokhiba hearing adu da accused oiriba moirangthem anan chahi nifum wanga apokpa ato singjamai sorok khaibam laikai athopam kazit Elias Biswarji chahi kuntraga mapan apokpa Dhananjoy Kongba nongthongbom laikai lokrakpam Michael mangang se Elias tolamu chahi kuntra apokpa laikhidraba iboton khurai ahungai konthaujam romenji chahi kunipan apokpa konthaujam megazit chagolban chayang amasung kaisam Jones chahi kuntra manga apokpa ibumsa singjamai sorokaibam laikai gi maikaidagi advocate T Ranjan amasung advocate khabana lepki case asigi hearing order adugi matung inna police ki maikaidagi makhoi manga mak judicial custody da tha asigi taruk phawbo remand pibinaba tharaki loina accused singi maikaidagi su bail application tharaki police na thagalakpa report ki matung inna makhoi manga mak wangkhai kongbo road ki maitai mek school mapadi phakibani numit adu da makhoi manga adu bolero amada tonglaga wangkhai maikaidagi iril bung tamna haitharaki bani maduda singnabadagi check tawrubada insas rifles ama SLR rifle ama 303 rifle ama yoramba thengnarakhi bani loinana makhoi manga mak kemo flag ki fijon setlaga basu thengnaki makhoi bohang pongcha thaba matamda moirangtham anan asi haukiba kumja lisingam champan moudrohum duidagi RPF PLA gi overground worker oina thabok tawba horakibani ma kumja 2001 da Chandan district ki Khungtal basic military da training phanglaba matung army number phangki mahak mamang da su kayar na phakra miyoi ni hairi mahak pohang phong chathaba matamda mahak na phungdorakpagi matang da mahak thasi ki tara da phubala da maitei amasung kuki furup ani gi khut thoknabagi thodok tokpam da satpada mafam adu da maitei volunteer amana insas rifle ama semna ba honaram adu thengnaki adu volunteer aduna semba haitaba adu da mahak na semki madudagi rifle adu mahak masada volunteer aduna maru konan sinnarakhabani loina mahaki mayumda lotuna thamlakibani atopa miyosing aduna paidi bukullaising adusu tongan ba sakhang da miyosing dagi pirakhibani court ki order aduna high accused oiriba miyosing asi hojik phawbuda makoina state laingak amadi miyam gi mayokta karigumba aran ba tawba ama phawba leitri masigi subathakta case asigi ayuna su makoi gi mathakta khudam changdam yawba maral amata puthorpa ngamdri maram asina makoi manga bulupa lising yankai gi PR bonda bel pinawe thangtaw thakibani adum oinama case asigi makha taba investigation da makhoi manga mak na mateng panggadabani investigation asigi mari leinaba authority na kaukalakpa matamda lakadabani bel da leinge manung da prosecution witnessing da semdok sadoknaba pressure PBRoi loina court ki ayaba yauduna Manipur thadokna chatpa yaroi makhoi manga mak numitram ngani gi khuding case asigi ayogi manakta lakadabani hairi asumna makhoi manga mak court asina bail da thadoki hearing asi chatharing ni cherak asida masi yamnaba nupi kaya na cherap court ki mamang da leptuna court asigi wai taba ngaiduna leinaki tungda makhoi manga bu bail pire haiba taba dagi nupi sing adu Imphal police station da muksingsin ki adu bu miyamna police station mamang da leiringai cherak adu da bail pikhra miyoi manga gi manung da mari thadoklaba su miyoi amadi amuk nauna re-arrest tawrakani haibagi pauta badagi maiki kayadagi miyamna thomjinnarakhi maduda miyam adubu tankainama police na tear gas round kaya marum kapki police na tear gas kapa aduda Monica Kaubi khurai dagi nupi ama oi thangba makhongda sokpadagi Jenims ta pukhatuna laikanaki cherak asta NIA na nauna phajin hauraba moirang them anan ngasi numidang warang Imphal airport dagi Guwahati phawba Akanba helicopter amada Pukhre haiba pauta badagi miyam airport thomjinaki loina na tidim lambi ki top leirak mapa
पोरोमपाटना चिंग मफम अतैदसु मियाम हरक्तुनु लंबीदा मई थाबा पाइप फाइजिनबना चिंग खोंजिंग कया संक्शिनबा हौखि खोंजिंग चिंगसिलाबा मियोइसिंग अदुबु तनखाइनाबा पुलिसना टियर गैस सेल कया मरोम कापखि अदुगा मथंग अपडेट असना सीएम लाखिबा नोंगमैसिंग नुमित 35 गी मनुंगदा पिखलकदबनी फगतलाबा खुलाइगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट थागतख्रे लोना यादबा नोंगमै पाइरगा मियोइ कंगलुप नत्रगना लमहेन तुमहेनबा तौबसिंग मियामगी नम हादुना सेल लौबा किहन खंगनबा अमसुंग मिफा मिपुन थबुक सत्तरिबसिंग मथक्ता अकनबा थबुक लौखुटकदि मरम असना लाखिबा खुलाइसिंग नुमित 35 गी मनुंगदा पिखलकदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी थादुरक चेरोन अमन हाइरी चेरोन अदुना मखातान हाइ स्टेटस लैरिबा कनागुम मियोइ नत्रगना मियोइ कंगलुप अमना लोना यादबा खुलाई पाइबा यावरबदि मदु ngasiदगी पारगा नुमित 35 फावबगी मनुंगदा लेंगाकता खुसिननबा स्टेट लेंगाकना खंगलकली हाइरिबा नुमित 35 गी मतम असिदा लोना यादबा खुलाइसिंग अदु पिखलकपा मियोइसिंगी ओइनादि लेंगाकना वफमसिंग खन्नगनी नुमित 35 असिगी मतुंगदगी सेंट्रल अमसुंग स्टेट सिक्योरिटी फोर्सिंग खुलाइसिंग अदु फानबगीदमक्ता स्टेट सिनबा थुंगना पाकसनना थीबा हुंबगी थबुक चथबा हौरगनी लोइनना खुलाइसिंग अदुगा लोइनना लेरंबा मियोइसिंग तेंगनरबदि लोगी मतुंग इना चपचाना लौखटफम थोकपा थबुकसिंग लौखटकनी हाइरी असिगुंबा लोना यादबा खुलाइसिंग असि सिनरगा कनागुंबा मियोइसिंगदगी नमदुना सेल खाइबा किहन खंगानबा मिफाबा पुन चथबना चिंबा लमहेन तुहेन तौबसिंग नत्रगना मियोइ कंगलुप अमना चथबगी पाउ लेरे मसिगुंबा थबुक असि स्टेट लेंगाकना यामना हक्सिनना लौबगा लोइनना अदुगुंबा मियोइसिंगी मथक्ता अकनबा थबुक लौखटकनी स्टेट असिगी मियामना सेंट्रल अमसुंग स्टेट लेंगाकना लमदम असिदा इंगथतबथब फिबम अमा लाखन्नबा होटनबदा mateंग पांगबियो हाइना अपील तौखि पनबा यापदि तोंगान तोंगानबा स्टेट फोर्स की खुलाई थमफमसिंगदगी नोंमै 5,794 लाखिबगी रिकॉर्ड लैरिबनी लोइनना पुलिसना नोंमै 6,948 गी मथक तक खोंगोटपा लैख्रबनी लोइनना मफम कयादा थियुमबगी थबुक सथदुना नोंमैसिंग फागतपगी थबुकसिंग लेप्तना सथरिबनी अमरोमदा मणिपुर गवर्नमेंट फागतलबा खुसु खुलाइसिंगी मतंगदा रिपोर्ट अमा सुप्रीम कोर्ट ngasi फाइल तौग्रे चीफ जस्टिस dy चंद्रचूडना लुचिंगबा जज अमुगी बेस अमन हाइकी हिरमसदा कोर्ट पिखलिबा रिपोर्ट असी जज सिंह खक्तगिनी आर्टिस्ट जीबे पार्टीवाला अमसुंग मनोज मिश्रा यावकिबा बेंच अदुदा मेहताना पोंगदोकिबदी कोर्ट असिदा हिरम असिगा मरी लेनना डिबेट तौनकिबा पुमनमक्ता सुप्रीम कोर्ट ना हापकिबा कमिटी अदुदा खंगहनकिबा लैरे लोइनना पेनेल अदुना पुमनमक खन्नरी अमरोमदा पेटिशनर की माइकैदा लेपखिबा एडवोकेट ब्रिंदा ग्रोफरना हाइकी गेंगरेप तौरगा हाटपिख्रिबा नुपी अनिगी हक्सांग हौजिक फावबा मखोइगी इमुंग मनुंगदा फंगहनबा ngamdri मेहताना मतंग अदुदा हाइकी सुप्रीम कोर्ट ना हापखिबा कमिटी अदुना हिरम असि लौखतुना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा लौखतफम थोकपा थबुक लौखतनबा सिन्नख्रे बेंच असना हिरम असिगी मतंगदा मथंगी हियरिंग सेप्टेम्बर 15 दा चथनबा मतम लेपखि ख्वाइदगी वांगबा कोर्ट अदुना हौखिबा सेप्टेम्बर 3 मणिपुर गवर्नमेंट दा फागरक नोंमैसिंग ख्वाइदगी नौबा रिपोर्ट थागलकनबा खंगहनखिबनी।